Magsalita po ngayon, yung kapilala naman, yung pamorona, yung Virgen de los Remedios, kapangasiwaan po yung kinatama po Obispo Auxiliar ng Archdiocese ng San Fernando, Most Reverend Pablo Virgilio S. David, at ang kabayanan niya pong Brother John Emerson S. Soto. Payo. Payo. Amo. Papanatigan na po yung karyan dito. Viva Virgen de los Remedios! Viva Virgen de los Remedios! Viva Virgen de los Remedios! King Pamanyabitli, King Santo Cristo del Perdon, agang panandapuri Sister Monet Briones at Brother Teddy Paras. Viva Santo Cristo del Perdon! Viva Santo Cristo del Perdon! Viva Santo Cristo del Perdon! Ngayon po, ikanta tayo yung himno opisyal ng Virgen de los Remedios. Ating pamanapot at sampagan, damas de caridad at